Wow, manulian ti painin ko kusanet kay sa kayo. Ito nga tao lukay ang way pa ko ng Pohnpei, nan wuya ko puro toror kariyay sa payuwat, nan wasan wuya ko puro ang Legislature pay na balat kolonya, Pohnpei. Ranwat April riyay sa payu, paran kaunor riyay ko triyay sa kuno. Ni alam, o ranwat wuya ran kasilisa kwalo an wuya ko puro toror wat. Kailan ka kan katlamawat, kaya baan katyan ang lolo, o ibaan patrawan. Kulian tayo diyo, bagitaran, one baronet car, ang kulian tayo diyo, yan. Lolo, ang rito nga tao, yung kapulong ranwat. Dahil katyan ang lolo, ay papatrawan sa katan ng sangsay. Kasi, tawas na ang kapur. Isa po man, katimal din kaping lapsan, promo na, sa nagkota ka lang. Kaya, pioneer na sa din, tapi ang tawag tuwag seran kor. Yet kita na tingko ko nito rarakan na yang paten. Sekitar kita rangkat mo no kalwa wiya tuwag rarakan to taro ko. Ano pa ko sa naman. Ay met may patuwan sa kita ng drone. Jadi ilam na mo dapat sa namaw o auto tekan kor. Kaya sa mga ibang tarawida ba sa naman. Tanggap ang kukulat ito sa alam. Kailangan Honorable Senator kan, melel one baronet car, pwede lolo ang rito nga tao yung kapulong ranwat. So, kaya kagaya katla mo, child. Antona sa Chief Clerk, kung roll call. Senator Abram, Senator Kutu Obis Jr., Senator Kadkadaur, Hey. Senator Ricky Carl, Amen. Senator Pohnpei Edgar, Nine. Senator H. Edmund, Amen. Senator Bill E. Edward, Ito mo, Chief. Senator Stevie J. Edwin, Senator Petro L. Irons, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Latorre, Putulog man. Senator Benny L. Lapen, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Senator Sandy Pwuhng, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Magari Miguel, Senator Sheldon P. Net, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitero A. Simna, Senator Francisco Simram, 9 Mr. Speaker, Hey, Quorum Mr. Speaker. kailangan sensal mag-try sa bulman ko, koro mag-try ka sa katlanan. Uya kubur, o magatang kupura po yung kakulian, try diyo, uya sa bulman try sa karatan. Kapung, melel sa karan Mexico, kapung lap, ang kupura na nilap. Sa karan Kaibani, o wawlap, ang kupura na Raksoko. Wawlap, ang kupura ni Shoko. Wawan ko sa bulman likant ko, nanalang ko, nangganyay ko. Waw toro, ang labalap kay Tibalian Tiyak, Momotso, Government, National, State, Local. On ko kabinaan Pohnpei, Honorable Stephen St. Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Movic, on ko siyong kapong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy siyong kapong kankoros. Masaksit, rating walwaw, o Vice Speaker Abram, Floor Leader Latorre, o Honorable Senator Kankoros. Langalang Samorum, o Loisyo Seriso, so masakan o langalangan way, na uya-uliya pe, nan kalarawat. Men Pohnpei koros may patrang tayo ng chamber, dan kalal, pastikin kalan. Rakat, hug tayo liyo pa na lang uyak purun raan mo, truipaan po na siya. Store, parantat, o ang sabal matay, floor leader, Latorre, kinpukogi, kalwaik tayo na uyak purkan. Floor leader, Latorre. Kailangan ng kupura ni Speaker mo na irampat patukam kupura itungal. Kapingan kayo melil patrong kupurakan koros, kapkabing purutel, kupur mau, kupur sabakon ko makaipay po naman trial lang lang trial ka kuya pa nang saksit rangot.
Speaker kam kadun kuburay tuwal kay banuwa ang melel patong sabol mom sainsalir ninlong. Melel bank pron rail supay tigong Pohnpei. Melel wasak sit wong kung kami wong ki vice speaker wong ki honorable senator kang koros. Melel bilman wong ki lang sa Morocco koros suluso seriso. Lang kasambalkan. Anway mayang kot patu wasak sit. Speaker kam kuburay tuwal. Wow, melel ang kakpatuang kong melel wong ki rail kang koros mapapali. Executive branch, melel pilpatuang kami wong ki rail kan mapapali. Judicial branch, o rail kan mabilapali national government, lalawang local government. Pilman patuang kami melel wong ki may Pohnpei koros, may patpatu Pohnpei o bimastik ang Pohnpei. Speaker kong kuburay ang kakpatuan yung kamakten. Kaya langgak kapantalang watapan kernel doon kuya ko purin rangot. Yeah, man. Chan salam mo kamagit na kawitan floor, chan ang kapantela sa mga matay watawat wala altan channel. Pwede kamagit miya o miya utpan kamagito. Child kapantela sa mga matay watawat wala altan channel. Kamu floor leader lato. Kailangan ng promise speaker man sakura ko purmaon niya kaya langgak krop sa mga matay kalandar o katiyam doon na itam ng paisok puno yan sa unuraturo. Yeah, man. Chan salam mo kamagit floor leader. Pwede miya utpan kamagito chay katkatiyal po nambay sa kuno yay ratoror. Magpura po po na sa floor leader. Kailangan ng promise speaker kung kubura yun ang raturo wat kayo yung kakpatuan pa komunita melel wulya ba kang koros. Melel lang sa umaw. O kapag sa ul kasambal, li kasambal kayo mayang patrong chayran wat nan hindi kubur kasambal wat. Speaker man kayo chap kita sa bulman won Pohnpei. Public auditor yay. Eric Paul, kapung kanat ki solapnat o sabol matungal staff kan yay Perez Petrus o Nelson Hanson mayang patong napilyang patong yay PDA President Pohnpei School Mr. Princess Elias napil kapung kanat kinaan tuwanon lang o acting principal net o mabil patong strict Silvanus mabil ganyang papa TNI mawiyang inspector 3 pilniyan sa uwiyan manintiyan sa anwen matalanin o pimanakap ko sambal man mayang patong kairan wat man pagi eula palalabulo pa na rail mayang patong kail Speaker, kailangan floor leader. Pwede yung mulian tayo kiro po na sa rail. Mana ka po pinakap ko siyang palen Pohnpei kan mayang patong. Kami pa speaker. Kailangan speaker equal sekretan kayo po ni katungawa kapatibad pamugburan kapatid yang dapat may patitar mungkin kami floor honorable members jadi yang patiyang buragano kasamu wangi kasamu iralkan yang tenan kalarinya sang ranwat patiyang rang mau katung Pohnpei main speaker pergi sempalan sabmatel terkait kayu man katung yang floor leader pergi siang kia kata saya kan siang angkat siang mana kau punya no siang lo ye Mr. Walter kat pun aja kan way ini ya amen dapat bencan majai student picks acting the vice principal kapjaya mo amen mana kat kesempatan pacang public auditor kapung kanot ki role kiya tulen chona lang one paron terus terus ay nan kita pacang kan koros jadan bil ayo labo kailangan speaker Kailangan ng promi vice speaker o floor leader. Pwede yung may ulian try tiro po na si Rail. Then Pohnpei kasampal kan mayang trial rangot. Kailangan. Major point of privilege. Masular, ak may proin po na sa floor leader, laturot. Kailangan ng promise speaker ay kat tanan sa onoraturo rayman melel chorta to senator ka melel honorable Simon and Dr. Floor leader here, floor on Senator Simon. Kailangan ng prowi honorable speaker. Kailangan ng floor leader. Speaker,
Pimen yang patu. Yang tak morong patu or di pokon bangut. Emen luar bagi komentar yang ya. May yang tak punya yang itu sekretarian kosong itu ni wow tak patrol sebelum saya macam bangut. Macam bangut itu men wow pin kamu. Nah, tanpa suat yang lagi voice speaker lobby. Lang-lang kasampalkan yang tiyakan Pohnpei. Itu dia tuawa Legislature pecah ya. Kalau nggak pecah tu dan chorus. Filmen wow lagi kato pardon Pohnpei kasampalkan. Saya selalu kaunan option audit dari Pohnpei kasong kita. Dia tapul macam macam patron. Dia pil panay and school and pain. May pil patron session ng rawat. May iro kasampal na tapul nanti. Pil Pohnpei total pil patron right rawat. Pil man puliki karadan wawat sa madal kong Speaker mat kadang kupurayo imen patuan pata ay tungal chairman ng SAP o tong committee ng SAP o pagi niya communication ng palimapagili may saksilula pilarisa po no pwedeng kakukata uyang formation sa speaker rawat I mean pagi communication ng palimapagili may saksilula pilarisa po no pwedeng kak nasa ni na iroturur wat irawat apit fito and kopna ang wasam committee sa recommend long ng legislature o legislature katin kamanala ang kakuya wasang kaman and senior citizens and way from there. Alangan speaker. Chancellor mo kamagiti umiayar dahil ang katiyanan masanaban Governor Communication 5 kilometer silu labaniyar yisa kuno pwede miya karyaman pan kamagito paan po na siya koros mautong kamagito masaniyay uwang masanisyo pwede kamagito po ita dahil paan katiyanan masanaban kamuy Senator Simon. Alangan ng kamuy speaker ko sa pala ito sa karataan wow. Speaker ban patuan tabiat ay mendukayang tung komedian sa popil R&D buat kemudian pit Europe benefit senior citizens. Essential me ay so bisa malaman karon ng special work. Kaya pating kamanala wasagis Pwuhng apali iray milipay lapagan nakikot to sang nanwain Pohnpei. Patto kolonia purang kakot sa pulmaray imun sampung. Ay so buko maing speaker o loko Pilipinuya ay so mau rang kakot to kot man sampung kan. O iray Pilipin Pahrek tuwakan may lablaba nan iray so buko Pilipin discount pin patuta. Ari niyo kapan daut Pilipin so bay nintuan iray business kan may Pilipin yang kaya mau ki yung sampungan ni Rail milipay na pukat harapin sutra pil apali Rail mau pues essential me okay pak rakin patuto kim menanane wasan kotalabe atame essential nan dablabay stuwa and Pohnpei wasabak kin kotala kin wasan kotala karakin patuwan ta say authorized person also kung aramas me kontato wasan kelip makakatong ari committee kubrata wasakisin rapantamas imu yo perangkat waktu security kotda istuwa o wasakis rangkat kembali kata tahun wasan pot kata tahun wasan Pohnpei sawas biya wasan awi panay na pukrain o pinan uraman memiyo namiyo ro kasampal mesang mawani the PUC the agency state government yo may ananituwag senior citizen arangkat para to wasakit pula bagin patpatya o kak kasali iray kita kami kasampal ki speaker nang sabulman kapna message ni brand kayo me kaula patuan me senior citizens buya sabul mapay then ay so legislature kamanala senior citizen send imwat on upon by senior citizens second estimation wasa makapna plan
Karena aramas kan trail un aramas bukan walian aramas Daily Live Medical bukan dahil ko po tahu wasagis yung trail ng kakwasan di yang memiaya trail ng kakwasan di uyata po ng kakong kamali ari ibil patruan miya suto buyawanan kawit melelangkap na puyaginan sa pulmangkap na men kawit patruan metodar miya construction and senior citizens eska medan wasakisip nuntuan committee siya baru board ni imo me sa pagpag-legislature ang kakwasan ito po tatawa ko ang senior citizen nain sa pulmangkap na communication 50 may saksilula panyag sa puno masani me wasan me kutay lata biyayo sa pulma plan multi-purpose center yung pangkakauta wasaw magpuinin me pulapul kuya pa patuwanong division and social affairs Pwuhng Youth for Change Pilipinan tatong kasalita may memorandum yung ng Pwuhng state government o Youth for Change may wasam may koyang Youth for Change dito ng governor na yun tatong kiyo tanong manan MOU surala na ang sawato governor yakila wasam koyang Youth for Change sa pulma official residence Ariyat may mempadruan speaker o ay tungkol kawitang committee o legislature award. Walkatun ko po. O yung mempagi kumailin pili ang kawit may tungkol matmataw ang kawit na isopo. Imen patruan kawit irabukat. Kayo, kitay ng tawla pa so kamanaman ng kapina o kasanete mo wasa magtay kamanala ang senior citizen and may ang senior citizen. Irak Koreaw, kawit Koreaw. Wasame question diyang Youth for Change and Puralaya. Iro kasilu makopna kuburgi official residence and kawin ito wasame kuburgi legislature and designate ang sa pagmamasa. Iro bukat iman patruwanda o kaitegi mo po. Aplin tuwan ay patruwang katarobo sa pagmangkopna communication yung mapili may saksilu na pelray sa kuno. Iro kawit bukat o parataran. Speaker pembantuan itu wasit detail metro o kapurabor ke makawit me panel kakot mau sang itu ngalikat tamparata akai dan kak pintu tipena puratel ang dira ka sampan wot o kasanedi dami pang payo mau apona tay pang kopiyang lalenan nasan pa kabaylang katon di pa maliola kawit iraslumi patuwang kawit kailangan ng speaker Panangan Senator Simon Mawar, ayon po na si mga Senator Edwin. Kailangan speaker ay tumalwaw kapatapat sa terms of the Sagaratan Niyayat Mountain Communities Floran Ubundan Berkan dahil kan mayang pasensya ni Sinarahan wat ang chamber wat ito yan ng pasensya na on Mr. Speaker o iyapan ka to kakawait ng Senator Simon iinang katinggi ngayon kami iyan katawan kapatayan ito tama katahil mo itang kamitian ka kaya walang option ka na mo igak katawan kamelele na mo inita na kabina chita chain ki po kaya uyatarin no niya pan chain la ko sana tuwa kaya pan tawla to ni no yo me uyatar on puin yo me an suwat momon me rafi tayar wasaw menyang ko sana di Israel senior citizen kan ibil menyang ko sana di Israel no kulong are imen tagi ta kaiti Israelente tawla ton show ka manaman na ko ne Israelen ka ulang option kabna nan supplement kawit abil tagtagul Israelen ka upan na Israelen ka questionnaire wasa are ma yai kuprang kabna na niya wasa Israelen ka upan na ma mitso kan niya wasa na kan mau sang ka na niya suwat Israelen ka questionnaire upan na iyan to kawit ini inen katawan sa salang Senator Edwin Mawar ang magpurento na si Ma'am Senator Carr.
Langan may Mr. Speaker, muna ibang padyan kampakabayan ng Senator Simon o Senator Edwin. Akong kupurubuin padyan sa masya yung kasam. Sa karen kapang gawin na wama patroyer nilang. Itong alwala pang kupurubuin mo kung kumela Vice Speaker, Floor Leader. Itong alwala toro pang kupurubuin sa nalay mo, Chairman Edgar. Nasa buwafik Senator Edwin na napasok Chairman R2. Itong alwala meron pang kupurubuin kampakabayan ng Senator KAPWARESOU. Mr. Speaker, ipatyang kawit mo riyaw mamiyayar sang Honorable Senator Simon o Honorable Senator Edwin. Out of ben tabulman ka bina fito message meson niya kawit karaban na so tiwutsong kosunod magteka manala. Wasagis may kasambal ko. Pwede fito ninduan ruwasin pasa ng kosunod. Abot kawit kajailan na upan. Anan buyaban tatawag ninduan ruwasin pasa ng kosunod. Anso may infoker manaman ninduan ruwasin pasa ng kosunod. Nan ruwasin sa matay pasa ng kosunod. Sote tatawag yun nan punga. Fito o manaman magtay sa malman gayang override. Ari, maipilutsong kupuran ka pa na. Yatuan po fito yun. Jangan uya pen tatawag takte man uya po kinan pasa ng kosunod na patungan. Sa ruwas sa magkabina fito, Legislature kagan override. Ni anso sa Pilipino. Kariyala, wagi red patroyan na sa matayin kalandar may sang rangwat, kapantalate makakuyawan. Uya peneu penem miya, apanutan uya kawal. Wagi kapina tatawang kiyar manaman may sapulman kinintuan ruwasin pasa ng kosunod. Esa utama fito. Ap kawitok jalaw ko pa na matatakot. May kasambal ki kaya dabil pa nuwang ada ruwasin sa matay pasa ng kosunod. Wagi kupura jahil anso magtay ka manala kosunod to kahangan karong-karong kay uyawin. Kami report neyo. O kawit mamiyanan kamotang ko sa to. Ebil ka kapali kupuran ka na. O kawit mamiyanan kamotang ko sa kaya ka manalaw patungan me. Senior citizen kan and kak tatang gumawasaw. Del anso yu mautan kasan ti patapat yu meban niya mebang kasan irai. Nan sabulman kami na sindi ko may Mr. Speaker apil patulang wasaw. Nan tatongkan me pan kawit chechen way magtay bukwaki. Sa planin tatawag yu may patuan. Napadodong legislature. When ka kamanata, when money you, mapanapali, pilan you, sansal nan, sabulman ka na, dito message. Ari, may Mr. Speaker, ikasampal ki, tatawag po ki, eutian administration fito, inanan choto. Sabulman tayo tatawag, mamala salar lirap-rap pin kapinan kin fito ko sa nadakan magkaya ka manala epil seratar
manaman magtail sabol man kinintuan John Way dikikin kitail Maria Silman Jalen Wiya Wulia Penaramas Jalen ka kapitulangan ng Kosantin government anani naramas Kabina bang kakaila ka Kosandikan magtaiban kamanata tawu kitaglar kabina pain kamanayer pain etungal Kosanet nan sinlukawa da patawan apple pain designator governor's resident asudo kan wiyaw designation in sa buang tama banda tokang legislature magun Kosanet ang government housing kan Kosanet memor pato nan title riyaw sa material code ap Kosanet wo apaliyo to Kosandiyo mamiyan ang trust territory Pwuhng Israel men dikitoto me patote Pohnpei burayan sa wasa tapiyata sa matay government Kosanet wo kabigita Pwuhng government housing para mas pukas ito kakayan sa pasap nan Kosanet me Pwuhng terang kampan moni mawia Pwuhng tupson government kan yang aki housing apan kawai data regulation you non regulation no apan Kosanet isinga kan eligible ang government housing Mr. Speaker sang nan main kabinares yung Moses Padodala Ranwat sola governor residence Pwuhng yan sa magtail Keto sang trust territorio nan administration pukaw the kamelelayer mesuta nan niya government governor residence kareta suto wasa kis nan sa matay Kosanet ranwat Kosanet mapan niya governor residence mamiya Kosanet cup apan wiya Kosanet cup is maging kamanata Kosanet legislature nawewe ke makabina kuburgi and miya governor residence awutan designation ban wiyaw I kasampal ki kawid mamiya nan men kapesa wad po mangoramaw magtay mang kubura sa matay puko kabina sudak men okka Kosandikan me kita Kosaneti ang kanenetin sa pakan Kosanti yang government na pali yang John Way magdaiban may talamawat ay man kamalalay ang kupuramay makaiten ni bang kayo so wasat toto me Kosanet Kadkadaur ela Pwuhng uya government housing meranwat solar right control solar kakapali ay karaman legislature men Kosanet isang sampukat ranwat tama batanan Kosanet wat wasa mesansal dari makapantalakak ni kabina infoker sabon memanaman nintuan ruwasin pasan nintuan we have been to talk magtay sabon manki silent override silent metal ite so to wasagis ruwasin nik fida we are apan initiate consultation kaya Kadkadaur kasawa wiyala sabon matay puko nintuan ruwasin pasan ng Kosanet iwasa may kasampal kailangan may Mr. Kailangan Chairman Carl Namawar Senator Edward kawadan ng 5 minutes kamo Kailangan promo yung honorable speaker muna iban pa siya honorable speaker pinta gini karkara pinta siya yung muy ay singal sekarang kay Pwuhng wow kapung ng kakacepat siya saban mo miyo may sansaler honorable speaker ay singal wabang promo Pwuhng honorable vice speaker
Honorable Floor Leader, Honorable Senators kan, menyang pacen, kan mesan selengar, auditor kan menyang pacen, yang burin mesan Honorable Speaker meninsan selengar sabun rokok, tejumul wawang sabun mista. Honorable Speaker men sakar kita manan sabun mumi office wasame kapina kau kawait me uya wasan proyek pi niya kamu matang ko son net yu buang kak pacoy yang youth wasaw. Honorable Speaker bagi cungol dan pian sumau imen pacuan emotion kailan kagan kacila don suka mana-manin kapina meron the legislature built silipki sa kriyaw laban di sa krimaw the governor communication limak filmi sa silu laban yal sa kuno o ibagar yaman. Chansan makamagiti umiyayer o miya utukan kamaguto. Amone bang pona sa kamaguto magpurain pona sa mga Senator Chua at makawatan din. Kamu Senator Chua? Kailangan ko naman speaker. So, ito nga Sekretary Wapan, Chairman, ito work ko yan siya. Minyan patroni kis napit tamag trail na nasa niyan suksit. Sabal man ka na kisiligaw 55326 na kadro mo trail yan siya. Mo ito nga luwan ko speaker. One Vice Floor Leader, Members and Chorus. Ito nga luwawang karusiya mi patpatro kat natin siya waya. And chamber and suksit. Kortay karusiya. Mr. Speaker, amoin delera siya nung tayo lang kak iugutan na talking. Executive Legislature. Dari tama kapina Qatar na patpatro mo tayo lang suksit. Ira kasi ang baliw, kuya kaya pampit, sa backward pampit, sa matay, milikay lapkan, hanggang katipan na sukan ng kolonya. Yang kasi ang palagi, kaupulinola man diyan man. May pang kasarok, kaya pan, ang sukaros, so itawan, tamit Pwuhng pasan. Speaker ka mela magtrail tan mela ka pinsala dala tipusi usang kan ba ini kau itu ya tuan magtrail lewang executive lewang ka pina ong sang tatak mangay na miyan at trailen ten noon simang kaya trail anahan sina trail kuya ka Pwuhng mat sa pumutay koros natatakot tampo ito tesyo. Trail upen na buwan niya ronga pila lik. Trail trail ke ako tume. Tinsa pa matray. Kariya ko kayong sakla Mr. Speaker. Ipil paitan di ya karawaron atrepan. Siyong tulaw apaliyata wasan kausan ng mema. Isito lang ng kolonia. Memakan aliyal kolonial merak. Tamay lang, kita lepan pulupul. Tayo istawa ka na lang silang kolonia. Pagkapagsiyan. Isang mo kami katrapog. Hari, kahit din imitry pa patrawanan na. Imen kawit siya. Magtry ka iupan na. Iwang ko bising gabi na. Isang mo ka tayo kong parata. Ito niya karang-rang lakantan. Kailangan speaker. Kain kamalma sansan memir motion yung trial na paliyata retungitia tola pang suka manamanan kabina me peita iton governor's communication lima kulmay seksidu lebanyar iso kono motion yung mayor o karyaman ito na si Senator Chua may kadung kubrayan kahit kamal
O itungal wow, o Honorable Senator kan, muna tayo kumaltik tayo katkat nan masanaban Governor's Communication 5 silu laban yari sa Pwuhng, o sansal makamagit yumiyayar tayo lang rutungiti masanaban Communication o katlap o anso kamanamanin kapno. Oros mautung kamagito masaniyay, Pwuhng masanisyo, kamagit paita tayo rutungiti ar masanaban Governor's Communication 5 silu laban yari sa Pwuhng. Oros mautung tayo lang katlam o anso kamanamanin kapna may paita ipon Communication what masaniyay, Pwuhng masanisyo, kamagit paita o tayo baan katlan an usus ningil o ibaan po na sa Chief Clerk. Senator Abram, Amen. Senator Abis, Senator Archie, Hey. Senator Carr, Amen. Senator Edgar, Hey. Senator Edmund, Senator Edward, Pachuan Uchu. Senator Edwin, wow, Ayun, mutukan sa buhay ko. Ito na BPLR. Senator Iwan, Hey. Senator Juap, Senator Latora, Hey. Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Amen. Senator Simon, Hey. Senator Simna, Amen. Senator Simram, Ma'am Speaker. Amen. Point of information, Mr. Speaker. Kami Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa val bangko pangumuyo bangko porkan. Iman padungan ka waiting Senator Edmund. Wekinan rule 8 so. Amasa ni so buhay wala ko Senator. Ay kailangan. Kailangan Senator Edwin for clarification mamiya sang Senator Edwin usu say en sa saleng way pokon mesabul matay tatok metoke show kamanaman in kabina pe paytight on Governor's Communication 5 km silu laban yari sa Pwuhng metoke kamutan ko sundet silu pri sa Kriyaw laban yari sa Klimaw LT2 usus Asia Kwalu A Oeu show ranwat try tola bon show kamanaman kabina metoke kamutan ko sundet silu pri sa Kriyaw laban yari sa Klimaw LT2 kailangan ng Honorable Senator Kankaros niyat Iratoror pan Iratoror kamu Senator Carr Itungal wa sa val bangko pangumuyo bangko porkan koros. Iman wa kara-kara ka magkitanan sa batala ban pil calendar. Parliament. dan salam mo kawait mamiya sang chairman challenge sa pal dalawan pil calendar o tay katcher pan pil calendar ito na karyaman pan floor leader o iban po na sa chief clerk Legislature Bill number 5 by Secretary Line Pwuhng Bill for an Act amending Bill on number 11L-77-25 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and for other purposes only Kriyaw Kim Teklamatawat kailangan chief challenge ka katyan ang masinabi may kupuruin po na sa chairman Carr Kailangan may Mr. Speaker ay sakar sa val bangko pangumuyo bangko porkan koros ibinman peki itungal wawan tutuwa de bangko porkan raikon koros mapadyang tayo ng session in may sangarangot. May Mr. Speaker ipadra sa makamidin mo ni nuwa kara-kara kamagad maluwat tayo rin kak iya kupur ko yung Kriyaw o kayo masaklang watawat kamutang ko sunad pa ko tayo sa gasula mangyari sa Pwuhng. Parliament. dan salam mo kamagit na kawait ang chairman pwede uya utupan kamagito iban po na sa Koros mo utung kamagito masaniyay Ay Pwuhng masanisyo pwede paitak tayo bang katyan ang masinabi may katong kupuruin po na sa mga chairman kailangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa val bangko pangumuyo bangko porkan koros.
kamodang ko Senate Pwuhng sa kusula mangyari sa kuno Induan kubur mawon malwad makamanatas nanti ngamat report sa lugo pa sa limaw laban niya sa kuno me kaway tatagyo me puelto sang sa material public auditor Honorable Eric Paul weki tatag mau me magmakit nan pungan sa material office and auditor o Congress in America kayanin tatagyo me kinmiye pan kaway din office yung matan ki Government Accountability Office yung magin apol ban kaway din Congress ng Amerika nanaw ba nang tatakwat sa material auditor ewang paluwat o kaibuti tatak mao yung may ritingang office wo mo naman kayan renan ewan na wo emen sa material pinakap natatak ang option auditor Mr. Sutam patpatoyer nanway na Amerika puen padawan kayan kasambalwat pwegi tatakot yung makit murin kamanamantan budget ang option auditor ay makaretaranwat kamutang ko sa nadwat bagbag malwat din sa bulman ko kuburmaw o kamanala mo ni makamanamantar ban personnel and auditor's office o toreng ban budget item travel kumunuo and kak tabun muni kan mapali silokin pinakap kasambal minute o kayan kan ban patrowan minduan kaway din Government Accountability Office nan matulin sumpong Abril o July. Ani oralap may Mr. Speaker. I tatak mawad committee menew kiyang sa material public auditor o sa karega malwad kamanamandan kak miya panpurakan nan sa material session ng ranwad. Kalangan Chairman Carl pwede kawewa ta kapesen kamudan ko sunod. Mission miya ta masin ba? Lord Leader, the Chairman, kawatan. Il-floor ang Chairman in Finance. Kailangan may Mr. Speaker pwede tatawag dia kamagad mo ni ay mentungalan dia sumaw pwede anan kasambal mabila itong malwat kawait pen mo nuwat and kakiyang pay diet nintuan kamanamantan kamandang ko Senate Pwuhng sa kusula mangyari sa kuno pero nawaw karakarag may Mr. Speaker nansakara malwat sa langka kuya kupurki floor amendment Pwuhng laban nangyari sa kuno. Okay, man. Saan siya lang mo kamagutan Chairman Carl pwede yamiya utupan kamaguto Speaker panto na si Karos Mautung kamaguto Masani Pwuhng Masani Show pwede kamagutan pwede takta pangkat yanan Masani ba kamu Chairman kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa pangkupura mo yung pangkupurakan Karos kamantang mo kita glawat paano mo kita la section siluan sa material kusa natin budget meron mapali kembang kamarain pwede anan kasambali wanan karwaro yu miye olele tonger malwat sang school and pain ni oralap ananin kaldan school wad miye pwede wasawe karani yallap pil karani business choto na pilikin kakatele ta seri kan patoy isang nan kalen school sansal mestowa pukat pilikin netki men kasaliel kalwad maban mi aban so se principal o sa matangkan oren kak apali seri school kan nanawan school ren patpato ng kalen school onia so wote pilban so se ireti men kasaliel kak pitalong ng kalen school wat ermay Mr. Speaker Canton project word na patulong ang committee ay masansanan kamutang wag taglawat kalabanan ng kapatusampan sector o apalian ang karwar ko sa balwat kalangan may Mr. Speaker kalangan Chairman pwede kapesa ta kawewan floor amendment pap kutuaw laban nangyari sa kuno ito Masani ba kamu Senator Simon Speaker question pala ito ko sa kata wow Speaker Speaker men patro national Chairman Carl o katuan me supporting document ang pagpagwat
Pwuhng communication, miscellaneous communication, silip kituwal sa silip di isi sa kusula biya sa kono. Ya dito uyamen sa grupo ni purakan ko di. Dia ana pa to ko sa document ng Pwuhng. Wala man saya begini, saya begini tapi kemudian document tak dia dan kami sekali. Kamu kita terkait macam tu? Chancel na kamagit miya ro miya karyaman pak may kupura info na sabon matay chairman and education. Ngalangan speaker ay tungol yes bala tungol sa tanong we may ba to one kailang close masan daniro. Kailangan essential mo kamagit essential sa ngayon pil chairman kailan pil rutung ito masan na ben floor amendment pap kituwa le benari sa kuno koros mo utung kamagit masan ni Pwuhng masan iso kamagit paita tay rutung tier masan na koros mo utung floor amendment what masan ni Pwuhng masan iso kamagit paita rok tay sabul man gitar floor amendment pap kituwa le benari sa kuno. May to floor amendment, please. Speaker, puro po na sa Chairman, Carl. Kailangan may Mr. Speaker, bagay ban puro yung tungalan kaya sumaw. Wow, karak-karak, kamagad maluot, alam ka kuya ko puro floor amendment. Papugi isak, laban yari isak ko, no? Paros mo itong kamaguto, masa ni Pwuhng masa ni show, pwede kamaguto po itak tayo ang katiyan ang masa ni o iban po na sa Chairman, Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa pal, bangko pura mo yung bangko pura kan koros. Non-floor amendment what? Eitan ananiyo mapatosang kami namin winiyo me kin sewa sa kayanin pampap ang sa matay sarikan. Miya sa matay siri me pilipildaran yang wiya kamatongan siyayin pampap maslikin Pohnpei. Kan Pwuhng serikanan mapilipildanan wayan rukyap kusay. Uray Pwuhng kamatangot. Ermay Mr. Speaker, pwede ko muna maging kamanamanta pan budget in Pohnpei Sports Commission. May section silu, ay sak silu, iratik-tik, iraputik-tik, wano, may palapan na sa wasin muni kan, mapali kamatong kan, padawan sports activity. Eu penen tatakot kasambal kami namin puinin pampabuat dan kak eu kiyang palian sport. Saya makarata kamu tahu kutak lawat dan kak kabatayang cala limakit. Moni makamana-mana ng sports ang sports activity. Puena pali eu pulpen sama daiseri. Mabani yang kamatong NCI pambab panguyat uyaw maslikin Pohnpei niaray bang ulian Pohnpei. Riba ke kupurmawan maluwatan ka sa man kita. Iman ka pesete ang pika sa din moni miya moni. Dahil kaya ta sa matay ceiling 11 million. O iman pagkabangkura kan. Ang sukaros kawit kan bangkin sa irata moni ya. Sa lewang kami din moni. Ang mawad and dede bangkura kan buwede miya pika sa miya moni. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl, pwede ka pesi ta kawawan floor amendment. Happy Isaac, Legislature Isaac Puno. Mas puro po na sima Chairman and Social and Culture. Kamu Chairman at Mon? Kailangan Speaker, kung puro po yung kapiyang Pwuhng sa pulong ni Sakaratan, bawakan mo kung tiyang-tiyang mo matwat usak sa karaki. Ay tunga sa Sakaratan kung Speaker, Vice Lord, ano po members kan o iraikan koros na ewang China hindi lang langut. Speaker kami lem kawawa nei mesang ni chairman mau bicara na paliala flora men mengut. Para kita imeniyata kamakot motion ng ruting timasan dan flora men tapi isyak lain riyasa puno o sapulman kita flora men mengut. Saan lang mau kamagot yu sange Chairman and Social Chairman Edmond. Pwede miya utukan kamaguto, koros na utung kamaguto masani Pwuhng masani so, kamagut po itaw, tayo rutung tier masani po. Koros na utung floor amendment papi isak, laban niya reisak uno, masani Pwuhng masani so, kamagut po itaw, tayo sa bulman gitar, pil floor amendment papi isak, laban niya reisak uno.
Miyadra masinabihan kamutan ko sunod. Privilege my Mr. Speaker. Kamu Senator. Kailangan my Mr. Speaker, boleh ban peraturan niya semua. Kapag kupurakan mesan. Apa yang my Mr. Speaker nuwao karak-karak. Iman kamu maluwat tayo lang kakritin ti main motion o katiyang nanususpan kamutan ko sunod. Yaman. Chansa na mga kamagat siya ng tingin masinabihan kamutan ko sunod tab ko pa sa kriyaw. Laban niya kaya sa puno. Koros mautong kamagito. Masa ni Pwuhng, masa ni Show. Kamagat pa ita tayo tingin masinabihan. Pwede tayo kamanatar Flora Amendment Pab Kituaw, Labanyari sa Kuno o Pab Kiasak, Labanyari sa Kuno. Asam naman tayo rule na required duplication facility o kamutan ko sunod Pab Kapay sa Kriyaw, Labanyari sa Kuno. Yalar, kamutan ko sunod Pab Kapay sa Kriyaw, Labanyari sa Kuno, LT1. Pab Kapay sa Kishu, Labanyari sa Kuno. Pwede tayo bang kajian karya o kim saklan watawat tayo bang po na sa Chief Clerk. Senator Abram, Senator Abis, Senator Archie, Hey. Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Aaron, Senator Joab, Senator La Torre, Hey. Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Senator Simon, Senator Simna, Senator Simram, 9 speakers. Hey, Privilege my Mr. Speaker. kamu Senator Carl, Kailangan may Mr. Speaker. Medyo nga sa palo. Pakupura mo yung bangkuran ko rin. Iman, padawan siya ususin na itong Vice Speaker mo. Pwede padawan kapitiyaw. Ay may padawan. Anan rule padawan. Teso. Ay may padawan taka lang. Nagsaysal ng pastor ni kami. hey. Kailangan Vice Speaker pwede yung kalupwe sabon mo mo shoes may o kamutan ko sunod Pab Kapay sa Kisula Banyari sa Kuno LT1. Chansal mo shoes ay siya tuwaw o soto mauwang ranwot say kamanalar kamutan ko sunod Pab Kapay sa Kisula Banyari sa Kuno LT1. Kailangan ng Honorable Senator Concourse. Kaya labo-labo ko na. Kailangan ng Honorable Senator Concourse o pwede silar kamutan ko sunod panpil calendar ay pan po na sa floor leader. Speaker, tayo katyo man ang kamal laban ng job. Tayo lang ka po. Kay Kamal Labinansyo. Kay Speaker, Kamal Labinansyo. Watch yun on live. kailangan, pag kita kamal, tayo lang ka
Wow, men patawan Thailand sa palong na sa bulmatay kuya kupuro sansal mamona try komaltik try kat kanan basic tayo yay pil calendar o ipangan po na siya Point of privilege, Speaker. floor leader lator. Wala ka ng promise, Speaker, ay tungkol wow sa balang kakpat patuto bang prakan Speaker man patawan yung kamagitan maway man mawangki Chairman in RNT o John Kamtin RNT man patawan utro kung matang ko sunod pap ko tayo sa tuwaw na pinalrisok po no. Kaya man. Chance lang mo kamagot sa floor leader Thailand utro kamutan ko sunod pap ko tayo sa tuwaw liban rin sa kuno wag yemi utron kamaguto koros mo utung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagot po itak kay utroyer kamutan ko sunod what floor leader. Kailangan Speaker sangon mo man patawan yung kamagot tayo man lagi tayo lang kak place kung matang ko sunod pap ko tayo sa tuwaw laban na risok po nun sa palmatay kalatan rangot. Kaya man. Chansal makamagot yung mayor o miya utrukan kamagot o pwede yan siya ay man patawan Thailand place kung matang ko sunod pap ko tayo sa tuwaw laban na risok po nun sa palmatay pil kalatan rangot. Makaros place here ay man po na sa chief clerk. Legislature Bill number Pohnpei bisexual and the Kadkadaur Bill for an Act amending the FSMTC 7/120 relating to the certificate of compact exemptions as set forth in the Pohnpei Foreign Investment Act of 2011 and for other purposes. Only what kayo? Saan po na si floor leader. Kailangan ko promise Speaker tungkol wow ang tutuwa Speaker man pagkawan sa karo ko burumao niyo tayo lang kakatiyo masa ni kung matang ko sunod pap ko tayo sa tuwal na binalrisok po no kamanalan ko wat kayo papro lang Kamtin RNT. Kaya man. Chansal mo kamaguto miya utrukan kamaguto koros mo utung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so pag kamaguto po itak tayo man katiyanan masa nito o kumay kupuruin po na siya ma introducer rin kamutan ko sunod what yay chairman at ward. Kailangan from yung Honorable Speaker gagachaka sa pal regional sa Karanwao. Honorable Speaker gagan ngulian sa kung Kamtin RNT oral up essential me LP pa sa tuwal na niya sa kuno kawit compact exemption o kawit tatama nan Israel natural born citizen in the US che o men bakak anyang eligible ang business kan namie. Honorable Speaker, i pacuan pagi kupurmawan niya. Saya lang gagang kupurela watawat kayo o kapurelang sa mo Kamtin RNT. Walang gagan check chiki iragan mo koneng anuyak sen kamutang ko sa network o bleu pacuan tong bank from Honorable Speaker o bank from Honorable Senators. Ipagkaryaman. Kriyaman. Chansal lang mo kawaitan chairman Edward o kapesian kamutan ko sunod pap ko tayo sa tuwaw laban niya risok po no. Akong kupura chairman mo na ibahan po na sa bulmo magkamagita akong kupura maabuin po na si Ryan makawatan ng Limaray. Kamu Senator Irons? Kailangan Speaker kumkupura mo na ibahan yang pato ay tungkol sa karang kay Bunuwaw ang patiyang sa bulmo mo yo kay Bunuwaw kan malaboy-boyer melel nan molwot ay tungkol wawlapan kupromi Vice Speaker floor melel lang koso-kosakan Honorable Senators kan koros chain mo wiyakiyo panwot atem sabun matay staff kan ay tungkol wawan pigpulito ang paywot winsak makating pipiyan sabun maray min kaya kan Speaker ipatuan me nier kamukit pentailen tuwing masen grab yang patuan kesampaliti kamumutan ko sa network pwede epan chair Israel menin peito kan kapul paray and kaksonti hong nan sabul matay ko sa network yang katungki kamukit memie and puralang committee pepetriakpe and ka lol o nei patuan kameleleme
Abang Bilsair, Sabul Matrail, Eupene, and we buy you an efficient. The talk wood, Ejual Puk, Talent, Molwood, Talent, Deba Kachik. The talk wood, Penka Kola or Lil Wasayum, Kelai. Kareta, Ipaten Komogit Memiero, Koreamani, Talent, Trinity Masenty. I'm a clan speaker. Senator Irish, if Sansal Kupromian, Wakupurain Ponasama, Senator Edwin, may kawatan in Limba. Kamu Senator Edwin. Kailangan speaker ay kaprayang ay tumalwaw on the institution still o kay di may ako kay itani men ang niyata iran kupuran sa makamikutan sa terawat datin katanan kamumuntan kiluwat natural born citizen may on US, as long as you have a US passport, distinguish your own Israel ban. That is how the young discriminatory issues when it comes to US citizen or isinagan na uyan natural born or isinagan na uyan naturalized citizen. Pero ipatuan dati when committee and kak melel check mau iron that kake lebih control na akan sanamawang supplementary relationship especially on hubungan US maupun di ketuan kami lalu main katakan di lapal yang kecil Thailand til main bil alesang kay someone information kay sang Israel kan kan patroto na Israel ikuti yang nan ikuti US o ya citizen ya mo na Israel aleti information so ari ibatawan data met nu ya to on committee parang ka pura on dating patro natural born citizen o ma apan konangan totok ita and uyata US citizen alang Nangan Sansala mo, kawait kan Sansala sa Senator Irene, so Senator Edwin, pwede yung mayor kamagit tayo ng tingin masin na pa, may kupura tayo katlaw, apalya kamagit na miya. Karos mautong kamagito, masaniyay, Pwuhng, masanisyo, kamagit pa ita, tayo tingin tiyan, masan na pa kamatang ko Senate, Pahrek sa tuwaw, laban niya riyay sa kwano. Karos mautong tayo ng kamanata ni watawat kayu o kaprolang kamati narinti. Puran kak rob nay o kaproto mon momotwat. Mon karyaw o kamsaklan watawat. Masani ay. Pwuhng, masani so. Kamagit pa itar o tayo sabulman kita kamatang ko sunat Pahrek sa tuwaw. Laban niya riyay sa kwano ranwat o pang kaprolang sabulman tayo kamati narinti. Puran kak check. Karong-karong, nay o kaproto mon momotwot mon karyaw kay siklan ko. Kailangan miyat pil calendar masulara iban po na sa floor leader lator. Kailangan speaker ay tumalwaw sa baling tutuwa sa bangkurakan. Speaker man sa karok burmaw niya, kailang kakrop sa palmatay kalantar o katiyam ba na itam ng paisak puno yung miscellaneous business. Tansa na mo magkamagit yung mayor, kailang katiyam ba ng paisak puno o tagat katiyam po ng paisak puno. Iban po na sa floor leader lator. Ay kailangan speaker man tour chat ang Senator Simon. Floor leader yield floor of Senator Simon. Kami, Senator Simon. Kailangan ng kami may honorable speaker, kailangan ng kami floor leader. Wasa pala ito mga kakatawa. Speaker, may patuwan ng ratoro rawat. Patuwan, waliyan di delegation in Wingkit. Apmelal panay na yung skulin natin. Uya sa pulmatag na dahil katungla katungla pagpapagpuran Legislature kay sa kayo pwede kupurmaw bersay sa bagot sa kami naman saan talatanin ko nagsuso ka nagila sa Tokyo marapat ka Tokyo ay suhuray
essential pan promi utang promi na senator kan kangin fundraising element kay rupiah patoto purangka apaliyaki challenge kunin anpe area nalwat kupurma essential sang kupurmain seperti wan uya kating laut ocean panainay ukitkan niya walwalian waikinan Legislature kating legislature sa buwan iya bisa bermasak dengan patuan topik mailang kin kating purbagian kita sin tuwatakan o semen topik malte kating malikitan malkin ang yangi kita malte malikitan na po ay somat pagpagpan patulog at malpating top na kono metuwa na magpatulog siyang school campaign dengan campaign akmal tin patulog kailangan ng komus dito organ ko Kailangan Senator Simon Bromian o delegation in Kitu Sansal Kapwuhng Gumalal Kapwuhng Masansal sang kamu. Miya Jay Ratoro sang Senator Tekan Senator Edward. Kailangan ng Promi Honorable Speaker di kagacek sa pali cuma cabaran wall. Honorable Speaker ipacuan Ratoro Riau. Riau kagan pacuan tayo. Honorable Speaker ipacuan pay kasal nan kamukit kay mawiwiyawi. O isa ci pacuan ya pasanti na niyayar mo nakalaway kichay lel rangot. Melel mepit 18 Warren National Sopkan niya chay wap ap socho point 30. Mi men taki kupurmao niya kumiyan kagan assign appropriate committee. Kung kagan check tong bang from Honorable Speaker o bang from Honorable Senators kan yes status te kosanti men niyayar mo. Nalayang songon tatok po ka chay wiwiyaw. Ini mention ki motion wo o pagi karyaman. Sansal mo magkamagit niya karos mo itong kamagito masani ay Pwuhng masani show kamagit pa ita. Traibang katiyanan masani pa. Pwede yung kawait appropriate committee ay kamelalam appropriate committee panananip finance o PWTC. Pwede yung pitata transportation o money ito yung patawan masani pasurugan po. Miya masani ba ni Rawo? Masani ba ni Rawo? Nakamoy Senator Louie. Kailangan Mike Speaker yung bagida ito mo sa karatan wawan patsaya sa karatan wawan matsaya hinanan uchong rama sa salita sang Honorable Senator Edward Pwuhng sansal ma sabon matsaya kali o fake kun puko kiyang pacuan yang pil swap ka eri Pwuhng swap kan ma pil pay mo kasi ang Warren National ka raikan piyan lacho wa sama raikan kat pacoyo rail au yau te pila kosanet kosan ti marabangkan pacuan pil sang ren OFA makan son kita raiti raikan cecek ma sote ma cek rail raikan pacuan ari ira kasampal yung mo pa sepenen rail pain mo tatok makan may yang sop ka ren pilitawan ituon acay may tiang rail ren tatok ki sa pamatay wow mental karyaman ni Rawo bagida chailan ruching di masan Sansal mo magkamagit yung mayor o chailan ruching di masan ba? Karos mo utong kamagito masani ay Pwuhng masani show. Karos mo utong kamagit mamiya sang Senator Edward masani ay Pwuhng masani show. Sansal mo magkamagit pa ita o iran kamagit kasampal masansal sang Senator Edward panasay na yung Supplementary Committee in Moni o PWTC Public Works. Miyato Ratoro, kamu Senator Edward. Kailangan Honorable Speaker remain pacuan ng Senator Simon. Senator Edward, yield floor wrong. Senator Simon. kailangan ng Honorable Speaker kailangan ng Senator Edward ko sa pala ito mo sa karatan wow Speaker isaw ko sa mula ng session what
special session would ipatuwanda simpapawid kis na partido pagsawasin alam tuwasan ipan patulang mo nilaway o dongan mo Pohnpei House itu close hari nilmet kapak kamagid na miyo so apal ko wiyaw kami din health sector wiyayang meko hari mainele patok pan irawat kunangan wiyaw hari kami din main kami din dang kayu kunangan rob irakan fit wiya pan nasan pan resident Pohnpei House kunong poyong kami din chain ko apwagi chairman chain ko suka patok bakit wat ino tarwarugi ay min patuan wiyata kamagid na kami yung purmaw ka din na China ang Comedian Finance may pinrogamento ba chairman pon o miya member mini leadership patwa nangka patuan wiya oversight even the investigation of Irawat tuwang director in Moni elepin tuwang manakap na padpadraway o nang kaim koros makunong o legislature ang kakyang mangi iram melenkan na miya communication na wiya katkatin din sila mapit irawo mag-trench na mangi ay amplikat chansya long time daan na wiyaw ari ipadruwan nubaw kakin kamagduwo ang kamu yang bro saya nang Comedian Finance yang kotio na oversight na fit close down and sana na Pohnpei House kariyaman Chansya mo kamagit na niyayer pwede miya utukan kamagito koros na utong kamagito masani yay uwang masani show kamagit paita niya masan ba Senator Edwin Kapunggi promotion essential so di kamera na yung relasyon pali mutami min patawan mo yung salumi kami din el tu pene rayo iret paratan misalkan daulaw kare mo inen kaleta kawai tapi tanggal lan floor motion no assignment dan muya wilang final oge ma yei metra committee nelden po ye klasa moje jet i kitene watu penayo po ke pogata po uya ira kasun pali oge katon gamel me senator Simon biliang passe termai promo momodan dikatele ta po senkak bil Kuya kelasnya mau gitu, kuya mau yurete ikan, nah, aku itu tahu gamel, kami di sini, tak kapali, hari ini bertawan, saya lihat floor motion nama, dan saya lang kami di sini. Kanangan Senator Edwin update na miya siyang kamu tragat katnan masya na ba? Paan po na siya acting chairman in health. Miya sa mukaway ito status in motion na miya siyang Senator Simon. Kalangan Mike Speaker i-uchong motion floor motion ba sansal sang Senator Simon perang kalpalpo ira kasampalyo me konang momot po challenge bill check o sansal mayo sa pachopen na kato na po nos o kachi nasa banto lao apo agri floor motion na uyawi o situ batuan mamia karyaman na amoy mabil niya karyaman na kukuno mo speaker mabil pa anasay na yung finance health pampil pa siyang finance ni tama konang appropriate finance and takeover o apali po ki pampil pit ngayon puwinan mga nakap na patpat ko mo bang mo kitsang wasaw patpat ko ito o ipampil utong kalangan Kalangan acting chairman Luwag tragat katnan masya na ba
ire Senator Simon. Kamu Senator Simon. Speaker, talaga ng kawi ko sa balay tingol wow. Ay tingol wow pagkukuran acting chairman ng Committee on Health o Drone Committee on Health. Melel may rogoy pen nasa niyan. Ang chairman irawat na Pohnpei House Committee on Health nakakapalit. Kitgat pa na palangkit sila palit. Irawat at ang wiya ira may rayo. Ira telap o overtime abandon na ako magpupulong. Sino kami lun sa bangkak kanila irawat bangkak lalo na katuwad na sa bangkak kapali ng wikod. Ang tawat ang sino kami lun na magkit ng niya o pumbayaw kami dihilot bangkak kapali na mansisyon na tanak. Sino kasi nagmansisyon special session mo na tanak ay pula mer. Karena ini purposely menuau plaki. But irobon patusan tang committee note. Kailang committee finance query. Chairman kan correct outeta vice speaker uploaded the real. Ay karapan na iweda ka magit. Kalangan ng kamusta. Kailangan tayo kamalma Lebanon
O sansal magkamagit monetary ban kumalti kamagit mayor sang Senator Simon. Assignment may patulang Committee in Health and patrosang Committee in Health. O assign lang Supplementary Committee in Finance. Paros mautong kamagito masaniyay. Pwuhng masaniso. Kamagit poita. O sansal magtry masaniyay rawat nan masanipe. O kamagit mamiya Committee in Finance pan apali o apali itong mamotwat nituan kawait masan salasang chairman trial miyate ratoror kami chairman simina Kailangan speaker ay duwal Secretary Municipal munay kan paduan ay duwal iredoror imen midang agtuan irekan mesansal sang Chairman in Finance napit ko ari imen kailan liwaw uyepen sabul madal bukakan nang dahil papaligi momotwot tangka kunay karasepe kudai commodity vice speaker and rantri Profesor Pwuhng ari kudai paduan ireke na miyer dahil me pambil kawala saron sabul madal buka bagi ada sudah kana yang saron sabul madal buka agtay melalang tamang tayo uya Israel kan mauya sorsuatan momotwat kan monti tagiyang uya pa karasepe chairmanin chayan ko song totum apalin assignment me apan apali saya kapal lelrano walkout sang nan sabul madal uya kubur ari sangon mom kau mauya pa mangka kuya motion ibangka kuya motion ng kamotiti alangas speaker Under privilege speaker. Motion and Already. Kailangan promise speaker. Speaker ay tungal wow sa balang kakpagpatuta bang purakan. Speaker man kabing kiro kan korus melil tatongkan matay la paliyat at tatongkan mapatpatunang kamti. Sang ni pwede pa na matay sa pulman ginamatalin kamal. Ay man patungan ang show mau. O sakaro kubur mau niyo tayo lang kamal tisanan niyo kuburin ranwat. Pupurang sa bali na malwat ni subject to kon. Ayun. Sansal mau kamagit mamiya Speaker. muna tayo ban kumalti may kuburin po na sa mga chairman kan mamiya takay sang chairman kan kamu chairman at one Kailangan. Speaker. Kapag tinggal sa karawa, kung din kami vice loro, tayo kang koros. Imin pakayar kita me ayo ipakayar ko me tepani kamti kapatapat education no culture panti peneran ko dapriya or ibil min pagnaag me kansella kaya pampleo pwede pa next week pwede niya katerobyo mo para tamo rin sa wasan niya nane patayang ito ay umipil pa namin yung patayang ari min pagnaag me ipampleo wayan chong kamiti kapatapat education no culture Apranat kilok riyaw apang kansella. Kailangan speaker. Kailangan chairman at more pwede kapesian cancel with postpone in meeting kung Clock Riau sang committee and social culture. Kamu chairman Edward. Kailangan ng Honorable Speaker. Kakacik kaya sa bali, tinggal sa karon wawa kalubak pakayrayon. Mungkin sa wasing rangot, klokwe walap o riyaw. Sa committee in R&T ban pachoyang nan korong-korong ben nominee ang Pohnpei House. O itakik kupurkan koros kaken kachiyan ta pachoyang bakaway ten ni kailangan ng promo. Kailangan chairman at ward sa Pwuhng Clock walap Riau walap o Riau. O kangong uyang vice chairman o honorable member kanan yang patiyang chairman. Piyata bin pakay sang chairman Chekan, chairman and sharp. Kailangan ng promo ay tingol wangin ko mo wangin saya kakoros kamrin lantan ya kupur ni location niya location
Pakai sa chairman and shop, sabul mamail clock aisak niyet, o kawang pilwiyawiyang vice chairman o member kan and patiyang chairman and shop, clock aisak niyet. Acting chairman and President Mao. Kalangan maing speaker sa balay tungkol sa karataan wow. Ibilman pakay gicem sa mga kamitin President Mao bantil subena niyare clock aisak ong researche o pwekeu Rekomendera, reassign ong assignment recommit yang Kalangan acting chairman sa mobile clock Aisak Niare o kawang uyang member, honorable member kanan pada ang acting chairman Louis o clock Riau Niare. Miyadro pakair sang chairman tegan Masular pakair sang chairman kan ay ban po na siya kamagit o siyang niwewa pa na magtay sa bulmaniki try ban kumalti o sa paal pa na subject to call mayay chairman kan ban wewa to nga speaker talen sa paal pa na niyapang try ban sa paal pa na niyapang ay tungal pa kung kamitikan kumalan katlaw tatok niyet niyara niyesil sa bulmamail ran ka upon o talen ka kanapaliyala tatong kan so pa ikay Harus mautung kamagut mamiyayar masaniyay Pwuhng masaniso kamagut paitar o bang kumalti sang uyag puro sa balbane subject to call. Kalangan ng Honorable Senator Kakoros sa bulmatay uyag puro.